Now no Mahama be catch him say onku bio or the blood pressures na me catch him open we soon 2026 27 a confusion time and this is how authority from Almighty God no and a woman mood baumia or baumia so why me anya niam bi emfa mu kwa e so free Joshua ji na ye niam bi a e kwan be smooth when you carry Japan the one way near you can catch them say baumia come on fight for yourself and win because una we work plans na say ye dey show nza wetin me wan train na on penny for akeka bom amagana abaye krabehwe enu ti ye na yedi wachi no mentie ye wura Mahama adefedefe sem no ai wose won kobi on say Ghana mra e dey ama ni fa bebre hu se hu ade ne say ye hu bebre penifo bebre akodo Freemason so a demonic evil spirit high authorities it's woman ni ye na jawe ye numu nka ye ba o metie me Abusia enkunindia emampeni John Dramani Mahama ediye ewo 2024 abaye koto ye ewo Ghana ha na ebi NC da ewo Ghana bakoso na afro we ni kopiemo so ewo Parliament House na sabe wo kra MPs be to third ewo Parliament no enoma enkomosha se ko so kire se obetimi akọ third term esanze Ghana fo agena to mu ye pa na no ebeto moten so no ema NDC fo ni bi ebo hu a wo mo kire se ebi wo NDC party no wo mo so qualify so ma be di party no enim na empo wama be Ghana mampeni se ko ba ne se mampeni John Dramani Mahama sign akọ third term a obe block saafo no a chance ebusuya eno entin koda o sign be piemu ewo NPP for so akachi na wo so abo shake if you say wo so eboabo wo ho so mo kwakoto aba no mai flag bearer e de no aba be di party na nim no timi kwa pre 2 minutes dia ma wo mo eti se ko ba ne se mampeni John Dramani Mahama airport third term a wo ka NPP for no so e de ahyewe no eye afam yenu bi a epie after set third term agenda no eyi ni ti ewo media no so na ebusuya asa enkomo nyina ekos mampeni John Dramani Mahama kasa so be kasa kire se third term no de enya ade se wo beko na wodi sa term we wi a wawie wo kwa kopere bi na watena de akra wagina ho me kakra na eno na prophet Joshua Adjei ababedi nkomo e de afa sa third term agenda no ya apie ewo media no so na wo kire se na ye mampeni John Dramani Mahama kan na busuya no kro bia eni me wo kwakote prophet Joshua Adjei eye too much gh eno libu so hwe mesre se obemi subscribe button so ya kai se wo de bell no ebe kan wo se de beye na upload ni to be on the first person ya wo sa ebedi kaka busuya me nkotie prophet Joshua Adjei ne nkomo ya wabedi e de afa mampeni John Dramani Mahama third term agenda any empo NPP for send nyama besi akọ e de amomafa me chia obia prophet Rabuni Joshua me won semba kumyinu bi ampesa metu yura Mahmud ba homenim na eka MPP fo nyina MPP yena MPP na no Mahama be catch him say onku bio or the blood pressures na me catch him open we soon Mahama say onku bio on confusion Ghana or the blood pressures 2026 they may be see I don't think 2026 27 a confusion time because more no obi ya de bia mo hwe o hwe mo namfa o say MPP mo champion se ni na no papa na bre obi ase kakra and nobody yes we was mo ba haye ka ho asa ba so obi ko wodi fo fie ko fo na sade e yi so obi kan chechire na ansa it is a Mahama be president e kwa ba no so ba chechire MPP o mo wudi. That's the champions of MPP when you want to ban them. Ebi de bi twa court kwan no. Ebi de bi issue aba eye ka no. Eti mi osopani Joshua chi. Mi wade o. Mi wade papa. Na de bi ama ni fa bebre hu se hu ade ne se. Ye hu bebre perifo bebre akodo Freemason. Freemason so a demonic evil spirit. High authorities. It's woman ni ye na jawe ye numu nka. Ye ba o metie me. Me see them be chechu bebre ya. Ye ni mo Ghana ha. O ma ko John Freemason.
o so ati asem eti free mercy ni nteno wo ni ye na nyame ho ankasa wo yeso no o mu ni yenka because who be one who there's a favor it's why we nya obi nyina wachi e was spiritual no a authority from God and nyame the mawa there's no one can curse you no one can break it and this is our authority from Almighty God no and a woman mood baumia or baumia so wa me anya niam bi emfa mu kwe e so free Joshua ji ne ye niam bi a ekwan be smooth when can Japan then the one rain awie they say what free about the 72 74 75 now me was one wa say the baby we 80% na me gusu me was this one we do 74 75% and be rain say the baby an kam wasem say the baby tokwa bia ma say the baby de BNC it was already higher na ebom na say already the sports now we win 2025 we were dedicated anymore akọ presidential ese wunya sa bond no spirit no e dey win 2028 abano ese ye di akwankyere gu akwem ese ye di nya menyiwani medika ka kire wo se ba omia koma wo fight for yourself and win because una wo plans na say ye di hye won za wetin di wadwe na ma won panifo akeka bom amagana abaye krabehwe enu ti ye na ye di wachi no na ebo hu se eneni ba bebrejo of Freemason so Freemason there's occult and Christian you can Buddhism and man come for the Freemason a higher demon is all a man of God ni na me sa wo so reality a omunim who said it from which you come to cry because you're more warning about spiritually. I don't think it's like a minute to do it. What is somebody do? It's about me. You have a soft heart. What come be a emre? Now we will to me out with my gani. I didn't be a senior dear. Now dear chila, I will be a canon. The bayo dear will be a yellow. We secret a wood dream. It's a bomb pay any me you chair my better my back. Men tie you Mahama and the first seminal. I was so on Kobe on Sega Namra. The macho men chase out the first fight. Ko ewo ho nyina ko ewo. The 2026 ending no ananiasem. Na fe court fo nyina sa mem. Abekase yentwe abato no kwache na be hey. Me de bekase nyansem no kasa bibuo. Yewa Mahmud Baumia, edua du tan MPP muntie edua ho eje dua kese ne so na ye kwayo enkadua bi si woman tem kebe fra kwayo na mo dua ne si ho no o won ketwa bebre fifi wo ho e na ho maguso ho e de sa dua na si e ho no e ye ho ma de guso no enti ye se asi ho ma de guso nti e de si dua ne du kese ne dua ketwa atwa ho ahia na me ye fe no kwaye ne kedua kese ne kebi so bi ye fichi e no bi ye kuro ense enfro krum kwai de mu de atwa no anoma ne ntakre wor ho no ene ma ne yekese ansa kokko beso sa kokko intole no is ntakra ene ma ne yekese you need some crass people spiritually awu mu authority awu mu ni ya mu de ne gie e be bi ma ezi le be odi fo so bi mi ho de be chere say hey you remember about me go forward don't come back only a papa de one way because spirit krono ni hu mu na abeta wachi no ama the spirit of fire of joy they say program said we crusade wa baby they said was so for be crusade the spirit of joy na ebom die na beto aso akipu saade no akugo nyani e wonka ye fadum bukwa ya de ni ji a otibi fa na tade no de ese bukwa no ba bi fie no wa tade bi se ho ade no se atade we me kwa mo suit be brown 1994 na be pam de ye kusi ene wo jajare ye ese ho mentum we because I am sabo material ese ye niema egu akwa mo paibu na utime hete 2027 tie me nyansam na mkanya sasam kire obi a hwe prophet Joshua
And now make us say, maybe I say the Mukumasi. Every Sunday be a Mukumasi. We are some Kumasi band. Bread of life. The Church of Pentecost the share war. Entabusia way any ensem ya prophet Joshua Adjei eba beka ye edifa ensem ya etwagu edifa tete agenda any MPP for ensem no eho na eno na Ghana fo bi e kasa wo media no ne bi e trese aso se mampeni John Dramani Mahama ye na adwene se obekọ tete ma eden na constitution no e kan wato emra anasa wonto emra se wonto emra de ade ne si kwan se Ghana fo a show interest e one particular person mu na wobekọ se yento ne so ababiem emfa emma no eno ne Adjei Ghana for edifa constitution. Ebusia mesesa won so ubeja wadwentre e comment section ho na yehu sene ensemi wusi Jennifer all the social media handles no too much gh o subscribe no like no wa share na afofo so enye bi ahwemidin e the dark gold mackerel.